Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun unitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz, jainko jauna, Kristo bizitzarako maixu eta jarraibide onona egin zenuen Abilako Joan Apaiz santua zure herriarentzat. Bai bizitzako santutasunaz, bai apostolutzarako grinaz. Egizu gure egunotan ere, Eliza gero eta santuago izan dadila, zure zerbitzarien zaletasunari eta ikasbideari esker. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoloen eginetatik. Paulo Korintiosikola gau batean horrela mintza egon jauna ikuskarritan. Ez izan beldurrik mintza, ez isik, nizurekin nago eta izuinote kalterik egingo. Asko baitira hiri honetan nire herriko. Beraz urte eta erriz Korinto gelditu zen jangoikoaren hitza erakusten. Baina Galion, Akaiko, agintaria zela judutarrak elkarrakturik Pauloren aurka altxa ziren. Auzitara eraman eta honela salatu zen. Honek jangoikoa legearen aurka gurtzera erabartzen du jedea. Paulo hitz egitera zikoa da, honela mintzatu zaien Galion judutarrei. Judutarrok, benetan, bidegabekeria edo gaizkikeria handia balitz, egoki izan litzake mintzuen eramanpenez entzutea. Baina zuen eztabaitak hitzetaz, izenetaz eta zuen legeaz baldin badira hor konpontzuek. Horrelako auzietan ez duinik epaile izan eta auzitegitik kanpora bota zituen. Hartu zuen ordean sortzure sinagogako buru zaila zena eta hipoito ederra eman zioten auzitegi aurrean, baina Galionek ez ikusia egin zuen. Paulok egun asko egin ondoren senidei azken aurra egin zien eta Siriako itxasbidea hartu zuen. Priscila eta Akilarekin sekrean ilia mozmozine egin zuen promesa egin zuelako. Jaunak esana. Kristu da Kristo, Alleluia,
Cristo. Bere gitarrez piztuko gaitu. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek horrela esan zien bere ikasleei. Egiaz diozuet, zuek negar egingo duzuen eta hiletak joko, mundua berriz poztu egingo da. Zuek triste egongo zerate, baina zuen tristuraldia poz bihurtuko da. Emakumea aurre egitekoan triste egon ohi da, ordua etorri zaiolako, baina aurra izan bezan laster, ez da oroitzen izandako estutasunaz, munduari gizaki bat jaio zaiolako pozez. Zuek ere triste zaudete orain, baina ikusiko zaituzten berriro eta poztuko da zuen bihotza, eta zuen poza ez dizue inor kenduko. Egun hartan ez dira zuen ezer eskatuko. Jaunak esana. Gaurkoan Elizak Abilako San Juan ospatzen du. Hain zuzen ere, 16. mendeko apez bat izan duzan eta apaiz sekularren zaindaria dugu gurean. Esan genezake mundu osoan Arseko apezaren bezala, gurean Abilako San Juanek halako zaindari papera bezala dauke, batez ere berak bere garaian izandako, esan genezake, joera mesedegarria eta apezgoaren alde eta apezen alde egindako lan guztiarengatik. San Juan de Ávila, que es contemporáneo, pensar en un espacio geográfico no demasiado grande, fueron contemporáneos San Juan de Ávila con San Ignacio de Loyola, con San Francisco Javier, con Santa Teresa de Jesús, con San Pedro de Alcántara, con San Juan de Dios, es decir, estamos hablando de santos muy fuertes, muy grandes, porque no todos los santos tienen el mismo nivel, estamos hablando de santos de un nivel muy alto, que tienen varios de ellos vamos a decir así, una proyección tremendamente universal. Un San Francisco Javier, o un San Ignacio de Loyola, o una Santa Teresa de Jesús, son santos de primer orden. Y todos ellos coincidieron o San Juan de Dios, en la misma época. Y uno de ellos es San Juan de Ávila, que estamos celebrando hoy, el patrono del clero secular. Digamos que él, que dice su nombre de Ávila, pero ejerció prácticamente la mayor parte de su ministerio en Andalucía, en el siglo XVI. Por eso se le llama apóstol de Andalucía. Sus grandes preocupaciones, primero, la vida espiritual personal. Un poco recuerda también a otros maestros grandes, como puede ser, por ejemplo, San Gregorio Magno, que escribió la Regula Pastoralis, en la que el primer punto importante para la vida del pastor, del sacerdote, es la vida espiritual personal, la importancia que tiene su vida de oración, su vida espiritual, para poder compartir, tener en el corazón. Y San Juan de Ávila cultivó profundamente, con mucha fuerza, digamos, esa vida espiritual, tanto en él como ayudó a otros sacerdotes también a vivirlo. Era la primera gran preocupación que tenía. Vivencia de los sacramentos, vivencia de la oración, entrega, digamos, vocacional a Dios, etc. Otro de sus grandes preocupaciones, como enseñó Jesús, eran los pobres y los necesitados.
digamos que Jesús enseñó a sus apóstoles y desde el principio del cristianismo, digamos que ha sido algo totalmente esencial para la vida cristiana, la atención, la ayuda a los pobres, la búsqueda de la justicia, algo absolutamente esencial. Y San Juan de Ávila, en una época en la que había muchos pobres, le dio también mucha importancia en su vida sacerdotal a compartir lo que tenía con aquellos que eran más pobres, a tratar de ayudar, a tratar de buscar la justicia, defendiendo a los pequeños, defendiendo a los débiles, algo que es absolutamente esencial al cristianismo. Otra de sus grandes preocupaciones, y por eso es patrono del clero secular, eran otros sacerdotes. En aquella época, todavía, digamos, después del Concilio de Trento, es cuando se instituyen los seminarios conciliares y entonces, digamos, que se le da una formación mucho más preparada al clero, pero hasta entonces, digamos, que el clero tenía una preparación muy baja, básica, el nivel cultural incluso bajo en muchas ocasiones, el clero secular sobre todo. Digamos que el clero regular, que son los frailes, tenían mucha más preparación en aquella época que el clero secular. Y entonces él le dio una gran importancia a eso, a la formación, al apoyo de unos a otros, a la vida espiritual de los otros compañeros, y en eso hizo también un gran bien. Y finalmente, la otra de las grandes características, podríamos estar diciendo características mucho tiempo, pero quería decir estas cuatro, era lo que se llama el celo pastoral, la importancia que tenían cada una de las personas que pudieran conocer a Jesús, que pudieran seguirle, que pudieran quererle, que se sintieran atendidos, la importancia del celo pastoral grandísimo que tuvo San Juan de Ávila, recorriendo en aquella época. No tenía, como nosotros tenemos, coches en los que, aunque esté lloviendo o haga sol, o puedes ir con el aire climatizado o la calefacción en el coche tranquilamente y llegas prácticamente a todas las... En aquella época tenía que ir caminando en Andalucía con los terribles calores que puede hacer en verano, y caminando de un sitio a otro, horas, cansancio, sed, hambre, etc. Pero tenía un auténtico celo pastoral que le devoraba por dentro. No podía dejar de anunciar el Evangelio, de compartirlo con los demás. Por eso también se le llama apóstol de Andalucía. Le pedimos hoy su intercesión y le pedimos su ayuda y que nos dé a nosotros también un poco de ese celo pastoral, de sentir como un tesoro grande la fe que hemos recibido y tener un deseo, evidentemente nunca de imponer a nadie ni de sentirse más que, pero sí de compartir con aquellos que tenemos cerca, con aquellos que queremos. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, San Juan de Avilaren egun honetan, apez guztien alde. Eska dezaiogun jaunari, gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki bederatzi horrena ospatzen ari geran, edo hasiera baten ari geran, Enrique Arregi, baita ere, Arginarena, Kaxa Arginarena baita ere, eta Otilia Maria Viera. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari,
adierazten duen bezala, zure salbamenaren fruitua ere eman dezaigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Okida bai eta zuzen nahi eta beti, zuri eskerrak ematera jauna, aita guztiz santu jangoiko aldu guztidu, beti ere horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Abilako Joan santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zure elizari. Indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren itzaz, baita laguntza ere haren otoitzaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu horatzarri hau. Santu, 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 Afaloa berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik. Hau nire odolaren kalizarata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nire odoi garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta gizuera gogoratuz, giziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarotenean jandiren gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki, Enrique, Kaxa eta Otilia. Aditzazu zure orkegiaren akitan. Erruk izakizkitu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doak zurekin. San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta eitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindutan erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zezerua zezerana, saldu izan ere izure zezerana, etorre izure herrimono, egin ere izure naia zerua zezerana berregaike, emai guztua berrugutako goia, markatu bezora
garbi bizi zen, eta eskualdietan sendo betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea begira zure Elizaren sinestenari eta ez gure pegatuei, eta zure gogoa izatera eman duzu Elizaren bakea, malbatasuna, erregio bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Nahi duzue bakea ekarri. Jangoikoaren ditotxa, zuzentzen zen zuzuniko pekatua, jarekin jamana. Jangoikoaren ditotxa, zuzentzen zen zuzuniko pekatua, jarekin jamana. Jangoikoaren ditotxa, zuzentzen zen zuzuniko pekatua, jarekin jamana. Hona hemen, jangoikoaren ditotxa munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mailatuak. Amen. Glory,
zaindu beti zure maitasunez jauna salbatu dituzunak. Eta zure semiaren ekaldiak erosi dituenak haren piztuerak poztu ditzala errege biziko eta gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin, berenka zaintzatera jainko guzialdunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean.